imbarutso y'intambara muri Ukraine ishobora kuba iya gatatu y'isi. Ubwo hari mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki ya 23 Gashyantare 2014, televiziyo y'Uburusiya yahinduye gahunda y'ibiganiro mu buryo butunguranye, maze ishiraho ijambo rya Perezida Vladimir Putin wamenyesheje abaturage ko yategetse ingabo z'igihugu cye kwinjira muri Ukraine mu bikorwa bya gisirikare. Ibi bikorwa byari bigamije gutabara abaturage ba leta za Luhansk na Donetsk ziyomoye kuri Ukraine. Wowe wahisemo kudukurikira, wahisemo neza. Muri iki kiganiro cyacu turibanda ku ncamake y'amateka y'Uburusiya na Ukraine, uburyo Ukraine ari ingenzi cyane ku Burusiya n'impamvu z'intambara, ubushukanyi bwa NATO n'ibindi. Ese amaherezo y'iyi ntambara azaba yahe? Muhawe ikaze. Hari hashize amasaha make leta y'Uburusiya yemeje ubwigenge bwa leta za Luhansk na Donetsk zari zimaze imyaka 8 mu ntambara karondura n'ingabo za Ukraine. Ibi bice byombi biherereye mu gice cya Donbass kiri mu burasirazuba bwa Ukraine, neza ku mupaka n'Uburusiya. Putin avuga ko kuva abarwanyi b'izo leta batangira guhangana n'ingabo za Ukraine, leta y'icyo gihugu yakoze ibikorwa by'ihohoterwa ku baturage ba leta ziyomoye. Ibikorwa Perezida Putin avuga ko biri ku rwego rwa jenoside. Nyuma y'amasaha make Putin ategetse ko ingabo z'Uburusiya zinjira muri Ukraine mu bikorwa byo kwambura intwari ingabo z'icyo gihugu. Humvikanye ibisasu biremereye byarasiwe mu bice bitandukanye bya Ukraine birimo n'umurwa mukuru Kiev kimwe n'iyindi mijyi. Perezida Putin kandi ntiyasoreje aho, kuko yaburiye buri wese uzivanga mu bikorwa by'Uburusiya kazahura n'ibyago bikomeye bitigeze bibaho mu mateka y'isi. Igitero cy'Uburusiya kuri Ukraine nicyo cya mbere gikomeye cyabayeho kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira mu 1945. Bikaba byitezwe ko kizatera ibyago bikomeye cyane birimo ubuhunzi ku baturage barenga miliyoni 5, idindira ry'ubukungu bw'isi ndetse n'ibihano karundura bizafatirwa Uburusiya. Ikibazo gikomeye kibazwa na benshi ni ukumenya impamvu Putin yahisemo gufata icyemezo gikomeye nk'iki kizagira ingaruka zikomeye cyane kuri buri wese utuye isi. Ni iyihe mpamvu Ukraine ifite agaciro kangana gutya imbere y'Uburusiya? Reka noneho turebe incamake y'amateka y'Uburusiya na Ukraine. Mu 2005 ubwo Perezida Vladimir Putin yavugaga ijambo rigaragaza uko igihugu gihagaze, yavuze ko isenyuka rya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete URSS aricyo cyago gikomeye cyabayeho mu kinyejana cya 20. Ibi byago nk'uko Perezida Putin abyita byabaye mu 1991 ubwo izi leta zasenyukaga. Ibihugu 15 byari biyigize biri mu Burusiya na Ukraine bigatangira kwigenga mu buryo bwuzuye. Gusenyuka kw'iyi leta bifitanye imizi miremire ishobora kuva mu mpera z'intambara ya kabiri y'isi. Icyo gihe Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete zari zarigaruriye ibihugu nka Hongrie na Czechoslovakia mu buryo bw'imbaraga, ariko hari n'ibindi byayiyobotse binyuze mu bwumvikane. Ari nayo mpamvu ya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete, kuko byari ibihugu byinshi byihurije hamwe mu rwego rwo kugabanya imigenderanire hagati y'Ubudage bw'Uburasirazuba bwari ku ruhande rw'Abasoviyete n'Ubudage bw'Uburengerazuba bwari ku ruhande rw'Uburayi. Mu 1961 hubatswe urukuta rwa Berlin. Iterambere ry'Uburayi n'ibindi bihugu kimwe n'ihungabana ry'ubukungu muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete byatumye uru rukuta rusenyuka mu 1989, runaba ikimenyetso cya nyuma kirimbuka ry'uyu muryango wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ibihugu byinshi bisubirana ubwigenge byahoranye. Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete ryari ihuriro ryari rifitanye ubufatanye bwimbitse mu bya politike, ubukungu, igisirikare n'izindi nzego, ariko byari akarusho ku Burusiya bwari igihugu kinini, hamwe na Ukraine yari igihugu cya kabiri mu kugira imbaraga muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Uretse ubukungu n'igisirikare, Ukraine n'Uburusiya byari bisangiye ibindi bintu byinshi birimo amateka, umuco ndetse n'inkomoko hagati y'ibihugu byombi. Amateka yerekana ko Uburusiya, Ukraine na Belarus bifite inkomoko mu bwami bwa Kievan Rus bwabayeho hagati y'ikinyejana cya 9 n'icya 13. Ubu bwami bwatangiriye muri Kiev y'uyu munsi. Ubu ni umurwa mukuru wa Ukraine. Izina Rus risobanura ubutaka, ubwaryo ryabaye inkomoko y'izina ry'igihugu cy'Uburusiya, bikarushaho kumvikanisha isano ikomeye iri hagati y'ibihugu byombi. Mu 1954 Uburusiya na Ukraine byari byarabaye ibihugu bitandukanye, ariko biza gusinya amasezerano yo kwihuza azwi nk'aya Pereyaslav. Kuva icyo gihe kugera mu ntangiriro z'ishingwa rya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete mu 1917, Ukraine n'Uburusiya byakomeje kugirana umubano ukomeye cyane, kenshi bigafarwa nk'igihugu kimwe. Nk'urugero, habarurwaga nibura 1/3 cy'abaturage miliyoni 44 z'Aba-Ukraine bavuga Ikirusiya nk'ururimi rwabo rwa mbere cyangwa ururimi rwabo gakondo. Ni mu gihe umuturage umwe muri 6 ba Ukraine afite inkomoko mu Burusiya. Mu 1954 Uburusiya bwahaye Ukraine agace ka Crimea nk'impano yo kwishimira umubano w'impande zombi wari umaze imyaka 300. Uretse ko ibi bitari bisobanuye ikintu kinini
kuko ibihugu byombi byari bikiri mu muryango wunze ubumwe wa Soviyete. Aka gace kaje kongera kugenzurwa n'Uburusiya mu 2014 nyuma y'uko gatoreye icyo cyemezo. Kubera iyi sano ikomeye hagati y'ibi bihugu byombi, usanga abaturage b'igihugu kimwe bafite abavandimwe mu kindi gihugu, ndetse no mu gihe umuryango w'Abasoviyete wasenyukaga mu 1991, nyina wa Perezida Mikhail Gorbachev wabaye uwa nyuma wayoboye Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete yahindutse umunya-Ukraine naho se aba mu Burusiya. Ku rundi ruhande, nka Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yabaye mu Burusiya mu gihe kirenga imyaka 10, aho yubakiye izina muri byenda gusetsa. Ni iyihe mpamvu Ukraine ari ingenzi cyane ku Burusiya n'impamvu z'iyi ntambara? Iyo Ukraine itaza kuba ari ingenzi cyane ku Burusiya, ntabwo Perezida Putin yakaba yarafashe icyemezo cyo gushoza intambara ishobora kuvamo n'iya gatatu y'isi. Mbere na mbere, Ukraine ni ingenzi cyane ku Burusiya kubera amateka maremare ibihugu byombi bisangiye, dore ko bifite indimi zijya gusa, bigasangira amateka y'igisekuru, ndetse Uburusiya tuzi uyu munsi bukaba bufite inkomoko muri Ukraine. Uretse isano ishingiye ku muco n'amateka, Ukraine ifite akandi kamaro gakomeye cyane ku Burusiya kuko iri mu nzira y'icyo gihugu mu bijyanye n'ubucuruzi mpuzamahanga. Uburusiya ni igihugu kinini kandi gikize, aho gifite ibyambu by'ubwato 67 bikorerwaho ubucuruzi mpuzamahanga. Icyakora, bitewe n'aho ibyo byambu biherereye, hari ubwo kubigeraho bihenda kuko biri kure, ubundi ugasanga bidashoboka nko mu bihe by'ubukonje amazi yabaye urubura. Kimwe mu byambu bike bikoreshwa mu gihe cyose ni ikiri Novorossiysk. Kimwe mu byambu bike bikoreshwa igihe cyose cy'umwaka ni ikiri Novorossiysk, ari nacyo kigaburira Moscow, umurwa mukuru w'Uburusiya. Kugera kuri iki cyambu bisaba kunyura mu nyanja yirabura Black Sea. Birumvikana ko Uburusiya bukora kuri iyi nyanja, ariko Ukraine igifiteho igice kinini cyane, ndetse biroroshye ko ishobora kubangamira inzira y'amato ajya mu Burusiya. Mu gihe Ukraine yagenzurwa n'umuryango uhuza igisirikare cy'ibihugu bibiri mu majyaruguru y'inyanja ya Atlantique, NATO, byaba bisobanuye ko inzira y'ingenzi y'ubucuruzi ku Burusiya ibangamiwe, ibintu bishobora kugira ingaruka zitoroshe. Iyi nyanja isanzwe iberamo imyitozo ya NATO, ariko mu gihe Ukraine yakwinjira muri uyu muryango, byatuma iyi myitozo yiyongera, ndetse hakanashyirwa ibirindiro by'igisirikare byabo. Bitewe no kurengereza impamvu z'ubukungu, Uburusiya bufata Ukraine nk'igihugu ntakorwaho, ari nayo mpamvu bwemeye gushoza intambara kugira ngo icyo gihugu kitajya mu maboko y'umwanzi wabwo ari we NATO. Ku rundi ruhande, Ukraine imeze nk'ikingira Uburusiya kuko yongera intera iri hagati yabwo na NATO. Mu gihe misiri za NATO zashyirwa muri Ukraine, bivuze ko zaba ziri mu birometero 640 uvuye i Moscow. Ibyatuma ziramutse zirashwe, Uburusiya bwaba bufite igihe gito cyane cyo gutegura ikoranabuhanga rikumira izo misire. Kuri ubu, izi misire ziri mu birometero 1600 uvuye i Moscow, ari nayo mpamvu Uburusiya butapfa kwemerera ko zegerezwa muri Ukraine. Iyi niyo mpamvu Perezida Putin avuga ko kwinjira kwa Ukraine muri NATO ari ikibazo ku mutekano w'Uburusiya, ku buryo igitero yayigabyeho gifatwa nko kwirengera no kwirindira umutekano. Ikindi cy'ingenzi ni ukumenya inshingano ya mbere ya NATO ari uguhangana n'Uburusiya. Uyu muryango washinzwe mu 1949 ufite intego nyamukuru yo gukumira ukwaguka kwa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Kwaguka k'uyu muryango gutera impungenge Perezida Putin. Ese iyi ntambara izahererahe? Amaherezo y'iyi ntambara azaba yahe? Kimwe mu byiteze bya hafi muri iyi ntambara ni ukwiyongera kw'ibiciro bya gaze na peteroli, kuko Uburusiya bucuruza ingana na 24% by'icuruzwa ku isi, mu gihe Uburayi bukoresha 48% by'iyo buvanye mu Burusiya. Ni mu gihe kandi 1/3 cya peteroli Uburayi bukoresha ikomoka mu Burusiya. Kugeza ubu, ibiciro bya peteroli ku kagunguru kamwe byamaze kurenga $100, bwa mbere mu myaka 8 yari ishize, mu gihe iyi ntambara yarushagaho kwaguka. Bisobanuye ko byagira ingaruka ku biciro bya gazi na peteroli, kandi ibi bihita bigira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'isi. Byitezwe ko ku bukungu bw'isi bushobora kuzagabanukaho 0.5% kubera ibihano bishobora gufatirwa Uburusiya, aho banki zabwo zishobora gukumirwa mu ihuriro rizwi nka SWIFT ryifashishwa mu guhererekanya amafaranga ku rwego mpuzamahanga. Izi ngaruka kandi zishobora kugera ku rwego rwa politiki, kuko zishobora gutuma ibindi bihugu nabyo bitera ikirenge mu cy'Uburusiya, kuko hakiri byinshi bikunze kugaragaza ko byibwe ubuso bwabyo. Ku ruhande rwa Putin, iyi ntambara ishobora gutuma Perezida Putin arushaho kugira igikundiro, kuko ubwo yateraga Crimea mu 2014 igipimo cy'uburyo yishimiwe cyarenze 90%, dore ko Abarusiya benshi bagaragaje ko batishimiye ko Ukraine ijya mu muryango wunze ubumwe w'i Burayi. Iyi ntambara kandi ishobora kurushaho guca intege Amerika n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ku buryo amahame nka demokarasi ashobora kugenda ata agaciro mu bihe biri imbere. Igiteye ubwoba muri ibi byose
ni mu gihe haramuka hatangijwe intambara ishobora guhuza NATO n'Uburusiya mu buryo bwuzuye. Ukraine ikora kuri Polonye n'ibindi bihugu bine bya NATO. Mu gihe ikosa iryo ari ryo ryose ryatuma Uburusiya burasa kuri NATO, byatuma uyu muryango wegura intwaro ugatabara nk'uko biri mu masezerano yawo. Ibyatuma havuka intambara karundura ishobora kuba iya gatatu y'isi, yarwanwa hifashishije intwaro kirimbuzi, dore ko impande zombi zizifite. Ntabwo bizwi neza igihe intambara izamara, ndetse amateka yerekana ko intambara nk'izi zishobora gutinda mu buryo butateganijwe. Ikizwi cyo ni uko Uburusiya bufite ubushobozi bwo kurwanya iyi ntambara igihe kirekire, nk'uko na Perezida Putin aherutse kubitangaza, aho yavuze ko igihugu cye cyiteguye ibintu byose bishobora kubaho. Si ubushake gusa, kuko n'ubushobozi bw'ubukungu bwemerera Uburusiya kuzarwana iyi ntambara igihe kirekire. Ibi bishobora gutuma ibihano by'ubukungu byayifatirwa bitayigiraho ingaruka zikakaye. Mu gihe iyi ntambara yamara igihe kirekire, birashoboka ko ishobora gucamo ibice bimwe mu bihugu bigize NATO n'umuryango wunze ubumwe w'i Burayi. Byinshi muri ibyo bihugu bishyigikiye icyemezo cyo guhana Uburusiya, uretse ko ibi bishobora kubigiraho ingaruka zirimo izamuka rya gaze. Nk'ubu bimwe mu bihugu by'i Burayi, cyane cyane mu burasirazuba, bikoresha gaze bikuye mu Burusiya ku kigero cy'100%, kandi nta bundi buryo bwo kuyisimbuza. Urugero ni nka Macedonia, Bosnia, Herzegovina na Moldova, aho gaze bikoresha yose ituruka mu Burusiya. Ibindi ni nka Finland, ikura mu Burusiya 94% bya gaze ikoresha, mu gihe Latvia ikoresha 93%. Iki kigero kiri kuri 77% muri Bulgaria, kikaba kuri 49% mu Budage na 46% mu Butaliyani. Polonye ifite 40%, mu gihe Ubufaransa bukoresha 24% bya gaze y'Abarusiya. Kubera ko guhindura amasoko no gukura gaze mu bindi bice nka Amerika bihenze cyane, byitezwe ko ibihugu bimwe na bimwe bizarushaho kudakoma rutenderi ku birebana n'icyemezo cy'Abarusiya cyo gutera Ukraine, mu rwego rwo kwirinda ibyago byabaho mu gihe gaze bikura mu Burusiya yahagarikwa. Mu gihe byagenda gutya, bisobanuye ko ibyemezo bya NATO n'umuryango w'ubumwe bw'i Burayi ku Burusiya bishobora kutagera ku kintu gifatika, kuko byinshi muri byo bitorerwa, bityo bikaba bishobora kwanga na bimwe mu bihugu byagirwaho ingaruka n'ibihano bizafatirwa Uburusiya. Tubashimiye kuba mudukura. Ikiganiro cyacu ntaho tugisoreje, naho ubutaha.